No so na Adom TV Badwam kasia no pay na ha na brema kwan na ye de asie asedane ye wo de braso okọ onwumam suku ahodo awrade mfo obi anko fo obi amra dwumade no so afei kura ne yasa hyase enti wo betumi ahwe en live on so Facebook /Adom TV Go TV 119 and DSTV 280 okọ na homedie mu a waba enti no with different energy kura so no ebe over shadow ye atem ketwa bi tuno keke sa nti se ben ya mu akwaba extol maba ona o kan yo benam kan yo obo happy Mother's Day. Thank you. Hey eno ami wo say ba be jo so ana Mother's Day na mani pa ho e fabro so ma de bibia nyema bibia enyema o ze no akwana ampadu be hunyume. I wonder whether God is a woman. Shagging a boy as a way. Strength of a woman. Hey, Emma. Hey, baby. All the restaurants, playgrounds, baby, be Emma. So there's a clear big difference between Emma and your mother. Now, many Thomas and Peduni or suppose Yedieda to Mother's Day, Father's Day. But I'm calling a crown kicker. Baby, don't judge. Ma asa momo mpe celebration yes yepe yempe momo mpe I say waste of time na dey I busy yempe asa momo mpe yepe amomo mpe oh yepe enu kura na ka ba mo no hot man dey bia so my nti enu na ama na yesa anya na hey dem rafia mankwa Mr. Madaroma be dem ba komachi on Facebook na TikTok dey we bibia man see from Krakow. Oh my goodness. Oh man, we are special. Man, if you man call you super special. But Becky can say, oh, man, you are special, but if you man call you super special. Ya chamu you know damasi muni hwa eni ho no kura pa so no. Muni hwa e man ni hwa asetena. E wi ase abrabo na ankasa kan nke wi peyo. Nti man nyina no so yekoso kase erade nka mo. Oma wa hoden sunko mma no so amaye kairi bombom na ye ka ba akwa na maka aduasa na mo muhwe na mo hunu musa bon mo no munya adisua papa mfiri kwan efa so Mother's Day no isi hoahoa mo ne emam hu se ampa mo dimu. It's very important. Mani bi muhwe mani bi su ni maduane ye mani bi nim kasa mani bi mpa adwuma mani bi so asua de ibro mo mema no so ntino mo so ayi isi ya ebi anya sika cha mo mema de bi ayi isi ya ogidien oba ototuo kura twere be ma dem itimunya esa de be ma betima ye no oba bet eyampa ba ukokopim ba bi a hye mu no obepem ho untimi ntrasa hye no eno na ma ene nkoma ba we si me oba me be ma me oba ba oba ukwa akodu ba bi a no wapem na be ma afo ato aso ho no eno ntina yen fim pade ba ko no uga nyina no yen fim pade ba ko just to demonstrate that yen so ye man ye complete yen ye tri no. It is just a person. You can be your pilot, you can be your UN Secretary General, you can be the administrator of multimedia. We respect that. You don't compete on that. Member no say ho ya ne mentime ho ase kakra o yiri konanim sika semu adisuamu abrabo ma no say omuna say bosom no. So you careful. You careful. Nani munyam no kra ba say ba ma o. Ebi nti ase yesa. You careful. No omuna kusu no. You careful. Timisra ya di mada mema nso yesua de afrimu tu person ti de make us akwa afia man kwa TikTok abon se nyoma isu kama do bon katia ma chia na no dan so frame kama ti yaba osmosis akoya akoko wa ya ban on noise making and drumming ti asa dia shada foforo we know asma men kabat maka baba oh now ya say ban is say 15 and 15 and then they say I'm saying koko ware and no me ho odi jima na me kan se mama o push me me kan dey say anya e me forte because waje wa hu me ache nti na eh dey o cassette ya nipa wa e dey padu well back confident taba kesere so ably supported by the entire team sound camera for if you am going to catch adra for ko for buy makeup for anafi obi bia wa waje brese wo hwe na ye da CP. We've seen a lot. Almost all the papers we say if you am quite news no can in NDC. I'm sure say ye brave for NDC no e be call from kakra, but one of the biggest issue I also see pan here rate indiscipline.
ene na ekuen indiscipline ti se onye NDC ni kra na anka beka se MPP for na kamunye di onye NDC na you should be worried. You should be very worried because 1992 and ye nyina central for your responsibility na fe de abro ye so. Ye nyina ya nhwe hansa ene obi nya akukuduro se opeso ye mra hye bedwani na ono akogina hyen so na otu sika peti akukuduro ene ye nhwe nipa kura ye de omukogina yen ye mra hye bedwa ho no e sika keke ehun sunsanso no enye newu e chena eti esese e tia sese amanyo sem ne se e dane agoro ni sika ti very soon enema bebre ayem pese be ye organ hanim si no enipa binim ayem mo akwanya mo de akowura mrahye bedwam no both political divide ni na and this time this no mo asem e be wi achi no na fraudsters na illegal miners na eye gay for ni lesbian for na akoshe mrahye bedwam emma and it's happening. Ebe we chile ti bonko so fo nkwa na kujira mache jimra no ye shema wa utimi say is this Ghana and ye sha mra we ana this bibia ensisi sui nti wo de mo ye nya diom say nyina diom every day we sit here and say this country we are not serious why are serious oh yes serious we be serious for almost 15 years they say this country we are not serious yeah timwa sa it mean me serious also you serious na adane poem and they be there so na pa de this country we are not serious this country we are not serious this country we are not serious one one is serious me serious it also yes who is going to be serious for the others to follow hey akukuduo pa na mumu yenya ni say ti me medina machim be na we na yesi na we na yesi na we na yesi say dem pese ye kono ye nyina ye kono sa enti ye du ditch no ni atom ni akata yeso na nipa foforo asaba na afi ye nyina ye koen na sa because me catch us me come back to a fear man kwa tapes in kwa on indiscipline any say sika se me say no amanyo se mu ne edidi aternyo men se fata e bibire me de bibire krabroso ti me pese me kwa share fear man kwa chi na apomuden wonsem no me ne na ya ma e ho atoyan because apomuden ni say e ho akohia cha amanyo sem enso omumu ni enim say amanyo sem ni momu ne beboa ma apomuden atime age de no kwa ho ye bedum apomuden ni janiti no ye nyina ya de ho de ko share fear man kwa apomuden ni enkwahia goya me yere no mo nkwa awo so nko ubiem ye betiti o mo sa ban no so amanyo semfo no so man mfi a wo ye oba na upanimdi a enkwahia wo hwa awo ho nsem yade ahodo aduane mu nsem yade ahodo bebre na nkade bia adameka se nei pa ne ye ka se wo ye hwehwemu afa emma o mo kwa awo so dodo na mo wu na ene foma gudi a ye tu a ye ntu ne kwa so no so abeka ho tensuo na sai ayi hye bia ni ho ye hunu enu debi ya bi na problem to wa ye kan wo fa ne sa I am hye bia ni ho ba se bia ye wo na wabusuani bi na akọ ho no ma wo ba wa adwenko hey na wo ye na wo kire na bi wa na no ba ko bi ma me suyo me hwe na efre oh yare bi ye se de cellulitis me hwe wo ho no yeah me hwe wo no na say na fi agina wo say na timi wo so akoye no akoye ma wako me se me wo ka say ye support wo ache no o da video na me na me hwe eti sika ma aha eti me papa ma menka bibi sa de na ye no eye wa enye kuro se ekuro beda ho no wa ho symptoms bi beba e bia wo ha ye ko pay attention wo hwe eye kuro na eye I wish that committee me akere sa de we would think so na pay hunam ni mo de na woman ye yeah awe ni yo oba ye twa ye ni sikasem wo fo enti wontimi an dress na basa na wumia no this is just dress ya no so mo wo atofos in chrome ho ne de say ko nkro ni bi ba bi no wo hye tu ni nuan mu nyina awu akọ na brewa na ti na se de yakeka kwedi anya ne ntemu de e ba nti nyame adom Ghana fo ada Roma 8000 de etimi nyama wo nti ye store oso pe store because nti me nya hwe nti ya bobo store toniema kakra sabe ya obetimi na brewa etimi adidi na dia yakra wo mu ne se kwabna atakwa me na omutimu no be ma me ne kunu wu ye no edan ya odema ye se ebusuafo eso omoji nti ho ane ye tu wo ne do makọ kitchen nti wo hwe edan na omodamu na wo se kitchen wo fa
ena wo mo eniema bi wo madam we are seeing bibi basa nyame hwe ye print hwe ya pomude ho nsemi it's very important bibi enye no ma bi a report ko hospital yaje bre hwe apomude ye ne ya hwe adesua ho nsemi ya ono pa omo nchichire de mbe because it's becoming worrying o hwe oba we pa na sare your health facilities ya serious o ti ho a o de obaka say ba asem to a you know, holiday ini, I visited the Ridge, Kolebu, Komfuanochi, and Bakubu Eastern region, Wakwano. Now, I think that you name the area as of mine. Okosa, I sabiano, Okosa biahonma. Say, you name the area, and Yanka say, your name may say, your best sound mine, until me many abre, or any abre will change. But me many abre, or any media, and fat. Ana wo ma na aye wona abe yo man ye and this akoto aba kama ni hwe boti anofa na nkwada no if you we kra no me hu se na bi ni mo blemu na aban afra one and half so waje ono nko na wa we no ukofro sa boti na o ka kire me se na ado danko akufu ado ono wonte ho ana ma we asia. How is that possible? I think that is foolishness. Bibia Ibaya Manusem. The solution to this. Now know that the omo jacket because almost share. Oh, jacket also one share. Jacket is almost omo tom. It is so tom. It is weird. And for overload is so overload. It's unim. Yeah, the Nioma no ye Nioma BC Basa Bisa near the Manusem for one. Near Wieneka. It is a banful from a banner. The same problem has been solved. Na no so aba. Ni aside ya say aba for na. So that's how back and forth sa ni gina fa. Na ye mapa pa bia. Overload. Eni pa gina obi anka. Ye kan so wan fi. She jacket so a wan she. The one she so ye wia ana ebi ni wo ana ye ton. Eti we nyina kokoko so wia. Na eni pa no kra na e be ka sa ade na nkasa na. Won ho onim de o sa ade ne ka no kra ho asebeti sei. We minister, regional minister Kasa. You know, unya 18 years, and you can't say can. Bibi anya juma regional minister say abobo ya o say what the form to we. And nam so na Friday na Friday, am say Wednesday or Tuesday how much? Ba ku bi nam na light bi ani na. And I hunu na e so say street light and so nya juma wo most of yakwan the street lights was na me nti wo ben ya na wo ti dede nti wo akra na wo ti sa de na wo di light ahoma che sa no wo yama okay so na kwan so light ni so nti ekoba say na ka bi wa hunu na de pemwa so wo hu kura no my dear oni ema ni mo alusu na wo ti apokura hwe nya wo na emu ko lusu ye emu lusu nti mo mie nyina ye hwe hu ye ni enya ba na ne ye na ade bi omoka yawudie ye wonso yawudie ye ka bomu anu anu no ne yekoyanim wo mi ahwe hu ye na kasa na dɔɔso nso nya nkura na ebu mai na nya nkura nso na mpanimfu a mu bia bia fufu dwene ne ade a mu fie obi metumofo na so mo ba abonten a wonwonan kasa na dɔɔso well yebra na sakosi sia ka do asemi dike ba graphic any man say make house and me ba wada me ko any mada and no asesa dia na beba enti ye ko agudie mu nsem beba so no ojina mframa mu na oni edi nkomo okay asa na na Jordan mambo atman so ne sana oh yes it wo mu wi a ansana ye won nkomo bi tu akire na just 3 by 4 na bri mani so say the same enti asa ni di kan ba ansana mpensem oh wow so enti na be so very good say atosu go mama na nkomo na mu sa na kom I see agwatwe da kama so amu abaso na wo be se me mileni mu dem say wo nyina ho nche we are meeting back. Oh, come on, so daily graphic will be a Kasafa NDC to area John Dramani Mama Kanema Pene NDC can do for and the Kwajo upon Chroma say is nearby very important. So mind bit me anim attitudinal change key to natural resource management and of a daily guide is Mahamalis NDC 17 MPs for me. I'm a quite check at the form. I'm a quite check at the form. Any Badwam so called ABF for saying and also.
ebi wo wa ebi wo wo no be ko so ase wo se nipa de bia da me kai ho amte ebi me se ebi wo ha nipa ye ho amte on se nipa asan e wo na komam na oda so di wachi kraman de wasan wu se physically wasan oko ba nipa no wo ko baba wasan na komam ni ti na oboje so sa so atenti mo so amunya mo na ye ono kwabna donko o se omo san kofo ni bi kra de me de eti na me ka so obi a wacha sa de ehun nso biem ni se ti na me ka se yen hwe nipa ye mo akowura mrahye de ye ka de bia se maburu hu hia but you know mo yama nipa dodo ni nyina woni ko ene suku nyina na the only option for them is to become politicians and that's the danger there's a home to cry and say o hwe se and that is the truth and na nipa bia e wo both political parties ni adwuma kro mo anye bi da but that's the hard truth you are encouraging all of us that the only way out now is to be a politician, a minister, a member of parliament, a DC, because I'm pam, so no. O hwe nipa bi ni mu ayi omo ene ya. Apart from suku, onye adwuma bi ada. The next 4 years, between me ne wo, obo de besi wona brabo. Eti wo pese o chese, nka me menye de me ntan anye sanchoni ana. Na nka enye nwanwa se na doctor fo gina, wo mo free consulting room so mo ye politics. So it's unfortunate. Now profession can see a muja wa ba man no man hwe the teacher ni the doctor the jom obia nya ne chefa is better than say the pack kai be nyom chefa e dangerous ade ya ka o man ya obia preso be mrachi bedwani enye politics is attractive for Ghana how bibi ho it is not the attractiveness of politics in this country yenyina enim na egu ase ana yeko wia isika afa japade afum neoma yenya sa titles no tutu ye ho a pendodo na de de yare no we are not serving our people if you do have to me na paye yenna awofo ne abatan na se yenda ye sponsors and so as a team no so ye adwuma papa na mi hira wo mu nyina ba ko ye kase ye bodini ano be fom to bia bi mu antimi amma wo fie na hwe ye yeda mwase bia na wo bia wo hwe Adom TV asempa Adom FM na paye ma me ayuko ne yeda mu nyina se eguso ame ni nyina ye ma ne da mumpo edu mo so amungumo ho ne celebrate mo sa nti happy Mother's Day koma aba ema bia oba bia utua no fo happy Mother's Day koma nti ye ko na